Dame i gospodo, juče je glavni odbor Socijalističke narodne partije donio odluku o manjinskom, tehničkom, a u stvari većinskom aranžmanu sa Demokratskom partijom socijalista na čijem čelu je Milo Đukanović. Gledajući one ljude u glavnom odboru, prepoznao sam većinu njih koji su zajedno sa mnom 1998. godine prvo protestovali ovdje ispred ove skupštine zbog pokradenih predsjedničkih izbora i zajedno sa Momirom Bulatovićem, Predragom Bulatovićem, Pavlom Bulatovićem i mnogim istaknutim funkcionerima Socijalističke narodne partije skandirali Milo lopove i odatle se uputili prema sadašnjoj zgradi stare vlade, gdje nas je dočekala policija i parapolicijske snage, napadajući nas iz svih raspoloživih sredstava. Isti ti ljudi bili su zajedno sa mnom i 1999. godine kada nas je napao NATO pakt 24. marta, organizujući teritorijalnu odbranu, organizujući proteste u svim gradovima Crne Gore i gradovima Srbije. Isti ti ljudi bili su sa mnom i 2004. godine kada je režim Mila Đukanovića ukidao srpski jezik i kada je počeo da stvara neku novu naciju utemeljenu na nečemu što nikad nije bilo imanentno ni Crnogorcima ni Srbima u Crnoj Gori. Isti ti ljudi sa mnom su bili u bloku za zajedničku državu gdje smo ponosno na referendumu 21. maja glasali ne i isti ti ljudi su zajedno sa mnom učestvovali u pisanju bijele knjige o pokradenom referendumu. Isti ti ljudi sa glavnog odbora Socijalističke narodne partije bili su sa mnom kad smo ispred ove skupštine protestovali protiv sramnog priznanja takozvane države Kosovo, kada nas je policija ponovo napala iz svih raspoloživih sredstava. I sad su isti ti ljudi 25 godina kasnije od onog sukoba između Mila i Momira odlučili i dali mandat Vladu Jokoviću da zaigra crnogorsko oro sa Draginjom Vuksanović-Nadžića Krivini. Kao čovjek koji je dao najbolje godine Socijalističkoj narodnoj partiji, smatram i ponavljam da ona nije imala pravo da iznevjeri 133.000 glasača Koalicije za budućnost Crne Gore i desetine hiljada glasača koji su je glasali od 1998. godine do današnjeg dana. I zato se pridružujem ovom pozivu koji je uputio kolega Andrija Mandić da poslanici Socijalističke narodne partije vrate mandate Koaliciji za budućnost Crne Gore ukoliko ne žele da se vrate aktuelnoj parlamentarnoj većini i poštovanju izborne volje. Također, pozivam kolege iz Demokratske Crne Gore, jer je većina njih bila zajedno sa mnom na svim ovim događajima od 1998. pa negdje do 2010. 2011. godine, da se zajednički dogovorimo oko svih vidova institucionalne i vaninstitucionalne borbe, da formiramo jedan organizacioni odbor u koji ćemo uključiti sve pokrete, nezavisne intelektualce i političke subjekte koji su spremni da pruže i institucionalni i vaninstitucionalni otpor onome što se dešavalo svih ovih nedelja, a sinoć je dobilo jednu negativnu kulminaciju odlukom članova glavnog odbora Socijalističke narodne partije. Također, želim da upozorim potpredsjednika Skupštine Ervina Ibrahimovića da ukoliko se odluči za protivustavno i protivzakonito zakazivanje sjednice Skupštine Crne Gore, da ćemo protiv njega podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem, jer nećemo dozvoliti da se na jedan koruptivni i gazeće ustavni način formira parlamentarna većina i formira vlada koja nije zasnovana na izbornoj volji građana. Mjesece smo potrošili žrtvujući i ugled i dignitet i snagu ne bi li došlo do dogovora. Nudili smo ga još za vrijeme mandata Zdravka Krivokapića i kroz rekonstrukciju vlade
i kroz izbor nove vlade i kroz vraćanje mandata građanima i smatram da niko u Crnoj Gori nema pravo da se igra sa izbornom voljom i glasovima ljudi koji su nam dali podršku i povjerenje 30. avgusta. Ukoliko ne možemo da se dogovorimo oko toga da bi trebalo da unutar parlamentarne većine pronađemo model zasnovan na rezultatima od 30. avgusta, onda je najbolje da se formira jedna široka tehnička ili koncentraciona vlada koja će organizovati prijevremene parlamentarne, lokalne i predsjedničke izbore. I ne vidimo ništa loše da na izborima izmerimo čija politika je u pravu i ko ima podršku građana Crne Gore. Nije nam jasno zašto neko u ovom trenutku bježi od izbora, a ubjeđuje nas da odluke koje su donijeli su jedine ispravne i moguće za Crnu Goru. Ako su te odluke jedine ispravne i moguće za Crnu Goru, nekim onda građani daju legitimitet, a onda neka Demokratski front propadne ukoliko naši stavovi, naša ideologija i naš izborni program nisu bili na nivou povjerenja koje smo dobili od građana i koje smo dobijali svih ovih godina. Dakle, Crna Gora se nalazi u jednoj ozbiljnoj društveno-političkoj krizi. Svaki ishitren vještački potez zasnovan na onome što nije izborna volja građana, već očigledna politička korupcija, bi Crnu Goru mogao da gurne u novu nestabilnost, u nove sukobe i pozivam i faktore iz međunarodne zajednice da ne ohrabruju pojedine elemente iz aktualne parlamentarne većine da zajedno sa Demokratskom partijom socijalista učestvuju u nečemu što Crnu Goru može dovesti na ivicu stabilnosti. Zahvaljujem.